د گشتانیا زمین ده رولا جنه. زمان ده پیشکتنا تکا کاسی و جواکی ده خودی رولک سرکیه. جبر هم نافگینا را گهاندنی و هم نینکا جیانا جواکیه همو پیوان و پیکاتین چاندی و جواکی خودی ده ددن در. پیوندی زمان و جنه چندی کلگور شرط و مرجین جیانی و تکلین جواکی بکوهرشی ده همو سردمین دیروکی ده به همو گرینگی خواه رولک دیار کردلیزه. اف پیوندی چارنین هم ده سردمین دور و نزیک ده هم ده جیانا نوجن و ایروین ده بویا مجارا نقاشی. چندی گونل گرخوزه امروف بجی جدو حتی ایرو جبو جن و میران هن رولین تایبت بلش هفجوده خاطنه دیار کرن و دو زمان دجی گلک گوهرتن پیکانینه. آنگو باندورا نیریتیا میر خواه زمان دجی دایه در. هر گونه و سبجی گلک دشتین بلبات و خورد سردست میریتی و میرانیه و یم بتبات قلشی جنانی و جنیتی تمثیل دکن. بو نمونه د زمان کردی ده شر پیوکن نیره و میر ببیرام روف دینه. بله آشتی پیوکه میه و جنه ببیرام روف دینه. جبرگو دری جپاجه چلاکتره دری نیر بله پاجه میه. هر وها جبرگو ارد کانا هاتنی و آدانیه یه می بله جبرگو آسیمان لجوره و سردستی ببیرام روف دینه نیره. بگومان همو پیوین می آنجی نیر هر گاو لگور ویره بازی پیک ناین لوره گلک سدامین دن انکومیتیه و نیریتیه پیوان پیک دینن جی هنه. دوی چارچوه ده پیوندیا جنه یا بزمان را راستره و زیان دا جنه و پیشنکاریا وی امروی چاندی و جواکی و گریداییه. گلک زمانزان ددن زانین کو جن ده بکار آنینا زمین ده جمیران پیشنکارتر و زمان خواه نباوه که کتبری و قبه بپشول شرده و هستیاری بکارتینن. دبکو او روش ده جواکی ده وکی انجام بندستی و قلسبونا جنه ورشی رو وکرن. بله صداما بنگهین نهوه. لوره دو خزای جنه ده دلسوزی، بالداری، دلووانی، پیجنکاری و هستیاریه که بیسینور هیه. هر وها دوی ورزانین که زمانی که جن بکارتینه لکور شرط و مرجین چاندی و جواکی ین که اوته ده یه دو که هره. جبیلی ویجی مروف دکاره گلک فاکتورین دن این وکی استا پرورده ایه تمن چینا جواکی و پاشخانه چاندی که باندور لزمان جنه دکن هنه. درباری بکار آنینا زمان جنه ده هن قالبین کجالی گلک زمانزان و بالی دکشینن جهنه. جبر هن کونش و پین جواکی گلک مروف دوی باوریه دنکو دوی جن بیتر به ادب و به بیوان باخوه. وکی دنجی زمان جبو به دست خستنا وکی ویا زایندی بویا قدا تیکوشینه. ده چارچوه آوه تیکوشینه ده هولدانین کم کرنا قلبین نیر و می هن زمانان ده زیدنه. بله نونرتیا جنه یا کخوه ده همو قادین جیانی ده ده در وکی کسایتیه که خورد سر بخوه و وکیف ده بسدم کو ده زمان ده بیف تیگه و پیکاتین جهیکار بینه گوهرتن. ایرو ده تکلیان آفبرا زمان اوجدنه ده هم رونی کرنا رولا زایندی و هم جی تکوشنا و کیویه هیه. جبو جن ده جواکه که و کفتر ده جه بگره ده وی زمان ده کور وی گوهرتنی بشیوه وره بکارانین. جبو که زمان ده واری زایندی ده دادمنتر و بلیانتر ببه گشدانیا هشمندیا و کیوی یا ده بکارانین هشمندیا زمین ده پرگرینگه. زیده بونا نونرتیا جنه یا ده زمین ده به آلیکار کو ده جواکه که ده فراسته که و کفتر بگوره. جبر ویه که هولدانین بکار آنینا زمانی دوری زایند پرستیه که به هر آوایی پشتگریا و کویا زایندی ده که نه تنه جبو جنه جبو توایا جواک سود عصوده که به هم پایه. لهن ولاتین جهانی بیتر لأوروپایی جبو بکار آنینا پیوین نتار بزایند هن هولدان هنکو پیوین نوج زمانین زایند پرست این وک فرانسی، آلمانی و انگلیزی بین درخستن و لشون وان پیوین زایندی پیوین نتار بین بکار آنین. بکار آنینا شوازا آخافتنی یا کو پشگریه ده و کویا زایندی یا ده پیجنکاریا جنه ده رولک پر گرینگ لیزه. لوره جبو کم کرنن هیرن و دربرینن زایند پرستی و وگوهرتنا پیکاتین زمان اینکوشیانا جنش خولی رادکن گلک انسیاتیف هنه. جبر کو دهن زمان و زراوایان ده پیو آنجی پاشکرین زایندی توننه بکار آنینا پیوین زایند پرست زیده تر لسر پیواجوه هشیار کرنه دمینه. بگمان دوید پیشکتنا زمان در رول و گرینگیا جنه یا جبر دایکتیه جی نی پشت گوه کرن. لی خودی درکتنا زمان همانه که بنگهینه کو تکاکاس بهاوردورا خوره دناوا تکلیه ده و دوی بیواجوه ده ارکاهری مزندکه و سر ملی دایکان. جبر کو دایک ده تکلیه جواکیا زاروکان و پیشکتنا زمان ده رولکه دیار کردلیزه خودی ارکه بنگهین و سرکیه. هر زاروک لپیشبری دنگ دایکا خو حساسه به دنگ دایکا خو آرام دبه و خو اوله هستکه.
Zarok di şêwaza axaftinê de bi bilêvkirin û kirpandina peyvên dayika xwe de bi têgihiştina peyvan û bikaranîna zimên dike. Derbarê vê yekê de gelek lêkolîner jî dest nîşan dikin ku gava dayik bi bitika xwe re diaxive peyvên xwe bi hestiyarî dubare dike û bi baldarî bikartîne. Ev şêwaza ragandinê ya taybet ku wekî zimanê dayîkê tê binavkirin, bilêvkirina peyvan û axaftina pitikê hêsantir dike, da ku pitik di hemû merheleyên zarokatiya xwe de peyvan baş fêm bike û rast bikar bîne. Şêwaza axaftina dayîkê ya li gel liv û tevgerên wê pêvajoya têgihiştina zimanê zarokî hêsantir û lezgîntir dike. Ji ber ku cerbeziya bikaranîna zimên tenê ji bilêvkirina peyvan pêk nayê. Livên lêvê, bizavên dest û rû jî bandoreke xurt li ser zimanê axaftinê dikin. Dayîk di axaftina xwe de li gel hînkirina peyvan bikaranîna zimanê jestê, ango têkiliya peyvan û hêmanên jest û rû jî hînê zaroka xwe dike. Bi şîrînek, ji dil, awaza deng û awirên çawan jî bandorê li ser axaftina zarokê dike û behreya danûstandina wê ya civakî pêş dixe. Dayîka ku ji zaroka xwe re çîrokan dibêje û pirtûkan dixwîne jî bandoreke mezin li pêşketina ziman dike. Çîrok hem hepana peyvan a zarokê dewlemendtir, hem xewn û xiyalên wê berfirehtir û hem jî bikaranîn û famkirina rêbazên rêziman hêsantir dike. Tiştê ku di salên ewil ên pêvajoya jiyana mirov de herî zêde pêş dikeve behreya zimînê. Di vê pêvajoyê de aktor û faktora herî giring jî dayîk e, ango jin e. Nêzîkatiya dayîkê jinê ya bi dilovanî bi sebir û hişmendî dike ku zarok hem cerbeziyên zarokê yên zimanî û hem jî têkiliyên wî yên civakî bi awayeke herî baş pêş bixe. Pir giring e ku dayîk bizanebûn bi zarokên xwe re biaxive, ji wan re çîrokan bibêje û zimanê wan tekûstir bike. Zayenperestiya zimên a derbarê jinê de nîşan dide ku guhertina van pêkateyan rasterê girêdayiya veguhertina civakê ye. Ji ber ku her dayîk jin e û guhertin û veguhertina civakê jî rasterê têkildarî dayîkê ye, divê jin, dayîk wekî mamosteya civakê ya sereke bi pejinkarî tev bigere.